Kau kapui hi ring tu mi pui tetan pathian zangaina luan suana le be sena thar min ka tu ani enan mal somin ka honge Zabilians thirtu te chubai levek ule eiwin hi February ni khat sangni somni panga alo ni ta a Mizorama Catholic Koran lolu kumzana centenary anlom tur chu Voin Khan Christ the King Cathedral Kulikon Aizola Most Reverend Stephen Rotuanga Aizol Bishop in Ahonga Catholic Koran centenary hi Catholic rin na nun puila puang chuakro ti thupuya mangin kumin kumtluana lom tura ruaman ani Mizorama Catholic Koran hi mi panga tlang nuam veng mi vek lian cheva thang phunga lenga chal chuna le lalbana ten February ni khat sangkhat zakwa som hi panga andina heng mi panga te hi Catholic Koran chanchin an chiara tanga Catholic rin na vuanta ni soi anni kum sangkhat zakwa som ni pasari February tha a biakin masaber chu Sajovin Christ the King Church Kulikon ti ania kum sangkhat zakwa som li pasari atangin puithiam te po in Mizoram chu thut nget tranin kum sangkhat zakwa som kwa paruk atrang phei chuan Aizola Bishopin athut silta a Diocese of Aizol ti aloni tapok Mizoram Catholic Koran hian zirna khotlang nun le mason na kongsang sanga ma alana sa in atholok le ani Mizorama Catholic Koran centenary lomna bultanna hian centenary dar voiza vuak ania sakorong boltu le ringtu mi pui thlan chuaten centenary dar hi an vua Aizol Bishop Most Reverend Stephen Rotuangan Jubilee kongka pui ahonga hei hian pathian za ngaina luang liam entir ani in Bishop hian Jubilee logo biakin tina tartur po tlang zarin Jubilee kumchung zonga chittur Jubilee bati chu mal somin achikai bok ani centenary lom bulran na in khoma hian Diocese Zaipol in Jubilee lapui an rembaka Cathedral Zaipol te po in hla an rema mas thianghlim in thoina ursun taknen centenary kum hon na in khom hi khar ani Mizorama Catholic Koran centenary pual hian isuan azirtir te tongtrai azirtir na mun ni soi Jerusalema Pater Noster Church a December ninga sanghi somhi pali khan mizo tonga ziak lalpa tong trai na chu an lo tar to a emuna hian khovel tong sang sang za som na chuangin lalpa tong trai na hi tar chua to ani nge centenary hi kumin chungin kongsang sanga lom chho ani dona kumtopa Saint Lawrence Church Ramtharveng Aizola akharna in khom nei tura ruaman ani
ring tu mi pui tetan Pathian zangena luan suana le be senathar min petu ani enan mal somin ka honge Karena besok kita kalau tinggal jam baik sebab ulah